Dobrodošli u senzaciju emisije u kojoj uzmemo najbolje i najgore od Eura 2016. To spojimo i dobijemo najboljih 11. Stavi mi žviždaljku, molim se. Krećemo sa brojem 11. Najbolji navijači, irski navijači. Ti ljudi su radili serenade djevojkama. Uspavljivali bebe u autobusu, tako da se niko ne probudi. Šš. Popravljali su ljudima aute. Pljeskali policiji. Dakle, navijači koji su stvarno gospoda, a ne navijači. Na kraju su čak dobili nagradu grada Pariza. Genijalno. Parizer. Odatle Pariz. Francuska salata. Da li je francuska salata u Francuskoj samo salata? Zamislite tamo poljoprivrednike koje se brinu oko francuske salate. Zaljeva grašak i mrkvu sa majonezom. Bit će ovo dobra salata. Na proljeće. Na broju 10 najbolja obrana prvenstva. Nisu se mogli odlučiti da li je Pepe sa ovom obranom kad digne ruke i kao stvarno ga nisam. To je u nogometu, znaš. Kad digneš ruke onda stvarno ništa nije bilo. Ubiješ. Počeo je krvarit sam od sebe! U nogometu kad god digne ruku, znaš da je kriv. Ja da sam sudac, ja bi kad god neko, ja bi kao kriv si. Jer uvijek kao nisam ga taka, znaš, da ga stvarno nisi tako, nisam ga taka. Zašto onda nogomet ne igraju ovako? Vedrane mi se vide bureki ispod. Vide. Ipak smo se odlučili za našeg Perišića, jer nepotizam, dobrodošli na Balkan, koji je Moriartiju rekao, nećeš Moriarti, nećeš nikada, potrgam te ko podga dres. Ne znam točno kako se zove, ali potrguje dres. Nagrada za čovjeka koji uopće ništa ne prati u nogometu, ja. Najbolji komentar na cijelo prvenstvo, Island, islandski komentator koji se zove Legor Bohabahamin, što znači Batman. Najbolji vezni, Luka Modrić, to je to, idemo dalje. Najbolji selfie Eura osvoje čovjek koji stvarno cijeli svijet ga voli. Taj čovjek kad uleti negdje i kad napravi selfie imenom Pablos Escosos je napravio selfie sa ovim likom i stvarno oduševio cijeli svijet. Bravo, treba potpora. I ja nešto ličio. Ja isto vriđam Ronalda, čovjeka, to je Balkan, ne? Šta je? Najuspješniji si, najbogatiji, najbolji si, najzgodniji, Nisi ti ništa, ti si Najbolji golman prvenstva, znam, svi očekujete Buffona, ne, ide njemačkoj reprezentaciji i to ne golmanu, nego Boatengu. Gospodin Boateng koji je napokon mogao pokazati svoje umijeće baletansko, koji je skrivao cijelo vrijeme, ali Euro je rekao ne, pogledajte i ja sam balerina. I onda je bio penal i Njemačka je dobila, je li tako? Pa tako da što te briga. Najstrastveniji trenutak Eura isto ide gospodinu Pogbi koji je rastrgao dres ovog mladog Švicarstva. To je ta strast koju kad vidiš nekog kažeš ja te moram ovdje imati. Dođi vamo. Ali još igramo, nema veze. To je inače 4. Pumin dres koji se potrgao, tako da nadamo se da Puma neće proizvoditi nikad kondome. Miss prvenstva Euro 2016. Službena ekipa je odabrala ovu osobu, mislim, što je ovo? Ovo Miss prvenstva. Ovo je Miss prvenstva. Ovo je tako misao da je, znači, Zaza prvo ima ove male korakice, prvo išao je pogodio, mislim, daje on gol na sljedećem prvenstvu, ne znam točno. Jel možemo mi vidjeti gdje ova lopta završila, Vedrane? Humanitarna nagrada prvenstva ide našem Čorluci koji je dokazao da davanje krvi se uvijek može i za pravu stvar se nikad ne štedi. Bila ona utakmica kasnije kad su ga podvezali pa imao kao... Ajde, čekaj.
To je to bilo od ove senzacije. Hvala vam puno što ste bili s nama. Klikni na subscribe, zato što svaki subscribe mali anđeo dobije krila od mačića koji u sebi imaju male psiće. Ovdje su stare epizode, to je to. Na njemački se Batman kaže Batman. Na engleski se Batman kaže Batman. Na kineski se Batman kaže Batman. Batman. Na talijanski se Batman kaže Batman. Samo moraš ovo. Na islanđanski se kaže Lokoloko, men.